life and fate and destiny. Siko igitwana no mundu ni ari raini yake. Yes. Especially fate, destiny. Yes. Nikyo kwera go jabani ni gatia. Nenyakagwo. Na gutire munini ke? Mokea. Eba no iwandu mau atiri. Na ka andu acio thino ria mari naguo gutire ngai thomea. Atekitatia. Ngai gutire thomea toi. Ati nio magiire indo na ikimagia moko ngai. Matiari thina. Andu acio magitigitie gutherukia ndogu. But again, there is also the trajectory of life, and sometimes ndungihota kuga thutha uhoro gaikara atia tondu rucio tirui tunirwa mwene nyaga ni ukoraga na it's from my observation, especially andu aria tukureirie rugongo. Yes. You see kwa andu magikureirie guko guo mijini. Yes. And matuko ma turi ni aingi gukira tene. Yes. You see again with the rural urban migration and urbanization. It's highly likely mundu arairwo gicagi ararera ciana ciake kundu ararera ciana ciake kundu urban Nyairobi kana periurban ta Loilo dani Loilo ni periurban ko titi ataki Nairobi Loilo ti urban we ti periurban tu murera ndogiwa ni hapa ana yure katakiwa hatiri ndagurire mami mihango na nie ngithigicagi ati twakiire maito wito mihango ithio na ithio tugiakana gicagi giru kia murera no ure ndano tuzire kaundu kamwe andu aria maundu mao maconcentrate kagarugongo ri ukigwa mundu ucio ndaumagarire tondu ni anjirie biacara o ku rogo nekimwitikira. Yes. Na nyo mwana goro oguo tumwakona hinda ndarikirie 8 kana mwarekie form 4 oguo ndaumagarire aikario hau akianjia kamukawa anjirie kaundu oguo hau gagithie gathegete. Ni uthia ku wi warika riake ukaega ugakora ena mwana uramukua na ngari Hedi owe wengenya wa CBC. No arakuwa ni muru we na ngari. Sawa. Ukamuria masha. Oyo no. Oyo wakire kiiganda. Okorio tondu akumeke. Wakore munene ni hindi grade 7. Ukire na thabari. Yes, because one, omatia na maundu maigete mauka. You see when you come here, waba kuhe miaka yako wiraditi. Yes, we familiarize. And before you settle here and start something. Yes, and marry. You see when you are in the rural areas, you don't have to look very far for someone to marry. No. You actually, by the time you have an idea who you will marry. You have mapped out. Yes. Fatani orore umenya na kiondo tana umagara. Ukamya ithe muthoni itiatigwo area ndu. Na ni nyona atatu ungihota na. Yes. Agita maina ni gakira nyeni twanjie kamukawari. Bas. Twageikara sawa. Ona mukawata cikite ri. Uyu iri githathi mujunia riu mucemanagia na we wathi gicagi ona kana karathi ku karakuruma mukawa atiri before you know it the fellows have grown mena chain ya mikawa na ciana ngima ukarioi have never seen that. Akura ngamurade ndirokete haho ini gukurora ndirakorwo tari kuo akura ati arari biacara ini ngi yake ndirari uthaya ni twahingũrie haria Naivasini ni twaheirwo hau ukauga wait akuria ndika no acemana na karori kandikitwo Zabka Caterers heko to ni jamania na rorite yo haria itangi ria mai ni o nyuma kuira GM
turutagire wira ukarigwa haya pulo we agwale ndona wo no cio kumetwarithagia that's my son niyo go we no uragura kamusi na tuki ya 7 ukarigwa kandu atwatigire uko mebangire ore mwe you know those people live on hope no woka gukuri you have the ideal life you want to live and before you get there you will either not marry or get married yes hari okiundu kiricererwo yes tu ona mamwire tunyoka ku Nairobi ugakora ni yagia indo ciothe iria mundu uri ungimuhikia angimugurira yes so akijandu akiwa so it's not urgent. I'm in my own place, got my own space. I pay my bills. Yes. The dilly darling. Wagesura watigire rugongoni. Baby number 3. Yes. Okay, you ate mwana ni athi kuhe ori umireria. Okay, wait. Ateo. Okay, akona mtoto wako 16 years. How? Kana ukirete oroguo tarau ni murata wakwa ena ciana MKU yes Mount Kenya University and we are age me you know twins yes me MKU na ni mathomagite igwe ni hindi turathie senior secondary na kenda umire rugongo yes ungo we yake yakurire thiete to kiuma guo ona ngwiciria twi form 4 ri hari ukaundu eki mae kirwo riu tondu gwagithio uguo ri ajia ike uturo the children are in university othia rugongo gecia ati were guo kunio figure the in thing wakora nginya mundu ucio akire flat roof yes they are doing okay na CCTV nena pro box igiri ciurura ku ikirogotaga ikondo na ni arehagirwo delivery nginya ya indo cia grocery yes ukaigira ku wakora ndurayo mai ma macungwa ma kuringia ni Del Monte ukona hey what be this wai karago ukaruterwo matero ukariwa haya Punke Taylor akita kinya nyumba ina DSQ nage kila kaburo cia kugura haria handanda yes ukarigwo kaithwe Nairobi kaya tuikarire and is your age me mwathoma nakio na probably ni wa mucindaga ona ni wa muonagia he murata witu woka Nairobi no okiri aikanĩtie awe together makiuma gĩcagi maumire na mutumia atwarĩkia form 4 wakawana ayũka ahuruma mendagia kahurumbarũ karĩa ka indo cia kĩrĩa kĩa ũthiũrũrũkia cia thoko thaici kũrĩa Kamuru nyũmba iria menacio rĩ maikara nja wa supermarket yao wĩra and they are very big daughter let me tell you maisha manamo rĩ yes o mundu e pathi yake niki no mundu eri achuto taru aria mathomagira urigitari ni they will, by most circumstances matigia ciana tene yes so like you want to be a dental surgeon I think that's probably around 10 years yes na kungege na misuko suko ku gitagate-ini ni ugikora nginya 12 years no urathoma odifae migomoki yes na nikio kora rigitari aingiri maikanagio in the profession because they understand each other no ria wageire kaneti ya gitunguru wetagwo atia roito gitu akire marigiti ni abororo kirio rimwe ukaigwa nginya ni arendia mwari that is life. It's life. And everyone has their own trajectory. Yes. Ila kenda na 47.